at ken ka asumangbay. Awit ko daliday ken tarumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay. Agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas wenno na pintas. Intarik naen da saem ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto ya programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biyag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan, amang ted ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga oras yu amin na sa kapada papagayam. Iriniti nga oras at yung arudan nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kadato di pagayam yo ni Manong yon Nemi Ruiz, kumagkablaw tinembag nga oras kada kay amin nga sa kapada. Kadagiti bigat, good morning. Kadagiti malem, good afternoon. Kadagiti rabiina, good evening. Sa dinuman nga sulit tilubong tayan nyo ita, papagayam mi, kat kapkablawan ta kayo tinaragsak nga oras, kanito, naganaygay, na isem, narayaw, ngayon tayo manin panagdadanggay. Iti programa tayo na po ulwan, Dear Manong Nemi. Manipon dito ay Nemers Studio, ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City. Kadua tayo siyempre, iti miyembro ti pamilya tayo ngagserbi, iti na ito yung aldaw, iti Huwebes, Oktubre 5. Padaanan nyo papagayam ti surat, gantay parayawan kay basa, kat kada kayo amin ngagbibuya, dumdungeg, happy viewing, happy listening kada kayo, sa dinuman ti lubong ti ayan nyo papagayam. Papagayam mi, di kitag birthday, itangal daw, tintay kablaawan. Sino di kitag birthday, itangal daw? Aduda, basta amin kayo birthday, itangal daw, happy birthday. Oktubre 5, na naroon naman ngente kablaawan, da Placida Butay Kikik. Yan. Tayo mother ni Florence. Kengka mother Placida Butay Kikik, happy birthday. Kengka, at sabi ko taratupay nga panagkasangay ti dumteng kengka. Ya? Ayan. Nagabu ka na kita mangipatpateg nga anak kay dapukom. Yan na. Naroon na kini Florence Kikik Fiesta. Ayan. So, sino pa hindi kita birthday? Kang runan nga kablaw ni tangal daw papagayam ni Mr. Rodolfo Agustin. Iti Barangay 11, San Nicolas, Ilocos Norte. Gapumit kada Amy, nga anak na, stamaten ni Marcelino, nga manugang na, asawa ni Amy. Kaya nagidito ang anak na, uno apo ko na, nagidito ang anak da Amy ni Marcelino, ni Marcel, nga apo ko ni Rodolfo, ang kasangay tangal daw, da Mikey ken ni Emery, iti Gilor, California. At ang mensahe dito ni Amy, mensahe na para kini tatang na, ito nga panagkasangay na kita malaksin nga ibasa tayo ita, intay ito pa ibasa sa jay kahapon lamang ang programa tayo iti Bombo Radio Lawag, yun tuno madamdama. Kaya, kastan tumat din tayo panangkablao, nga ibasan tumat sa jay kahapon lamang din tayo panangkablao kini Nana Placida Butay Kikik di panag-birthday na itangal daw. Yeah.
Ikarigatan tayo nga ibasa natin mensahe ni pagayam tayong Emmy para kini tatang na kitan tayo laeng no sa dinutayan ti ayan dete mensahe na tapno napimbidnas pamagayam nga intay idanon iti mensahe pangablaw ti may sangag ag birthday nga ama yo kuno na to imimanong siyak ni Emmy Castillo ayan tama okay asawa ni Marcel dito California. Kahit kuman nga kablawan, tinarasa ka managkasangay, itangal daw, October 5, ni father ko, ni tatang ko, Rodolfo Agustin, di Barangay 11 sa Nicolas, Ilocos Norte. Yan. Dahil man timansay kang kuha namanong. Tatang, agyamanak, iti apo, iti panakadanon manen, dito yung kayo panagkasangay. Kahit sabi ko man, payan na kayo ni Apo Diyos, iti adadupay nga karadkad, iti salon atyo, bagikan salon atyo. Nga agnanayon ta madanon tumanen iti sumarunupay ngayon kayo pa nag-birthday tatang may the Lord bless you always, miss you a lot, from your daughter Emmy Castillo and her husband Marcelino Castillo and their kids Mikey and Emery iti Gilroy, California. Yajay tata Rodolfo dito sa Nicolas, Barangay 11. Di mensahe ni Emmy nga anak yun. Belated happy birthday kay ni ading kong Senaidas Ruiz Sustiano de California. Canada. Yan. Kat kadagiti aming birthday tangal daw. Belated happy birthday di kalman. Ken advance happy birthday kadagiti birthday iti masangwanan ngal daw. Dito ibasa ina. Kamantes deta papagayan dito iti ayog. Ngayon tayo isagot kadagiti amin nga birthday. Happy birthday! Kada birthday di masanguanan nga aldaw iti nga bulan ti Oktubre into no 7 happy birthday ken ka Angel Leia Morelia Bueno agbisit di Hawaii. Happy birthday ken ka Angel.
Kastamatan ka ni Amanda Akdal, dita Canada. Hi, Amanda. Into no 8 from Daddy and Mommy, Mr. and Mrs. Danny Akdal. Happy birthday ka ni Justin Kate Ruiz. Into no 9. Into no 13 ni Alexa Durupan. Into no 15. Happy birthday ka ni Hermie Sahagon. Kay kaimumot ni Tess Fernandez Sahagon into no 15. Advance happy birthday kay ka, Hermie. Ni Reni Ramones, dita Canada into no 17. Into no 18, happy birthday kay ni Alma Adsuara. Kastamatan into no 18 ni Sep Angelo. Advance happy birthday kay ka, Sep Angelo. Ti anak da Philip kay ni Angel Leia. Ayan. At udah kita birthday papagayam ka dito nga bulan. At ulitin tayo the birthday song. Into no 21, ay korka, 20 pa, ni Rema Ruiz Godoy, dita Santa Ana, Cagayan. Barangay Tangatan, Santa Ana, Cagayan. Into no 20, advance happy birthday ka, Rema Ruiz Godoy. To 21, ni Joanne Roque Leon. Ayan. Kastamatan into no 21, datay granddaughter ni Nelda Saludes, ni Jaira. Advance happy birthday ka, Jaira, from Nelda. And of course, ni Nelda Saludes into no 23. Advance happy birthday. Agramamaten kadagiti ag birthday into no 28. Ni Bayaw Roland Ostiano, dita Canada. Advance happy birthday, Bayaw. Stamatan kada Andre Nathaniel Ruiz. May isang apo ko tayo. Ay, agramamaten kini Kisha Naomi Ruiz, dita Montreal, into no 28. Into no 29 ni SPO1 Quezon Romualdo, dita Ban na PNP. Into no 31 ni Ivan Nicolay Ruiz. Happy birthday kada kayan. Naway pagpalain ka ng buong may kapal. Tahan mo na ang lahat ng katangian. Happy viewing and happy listening kada Arnold Akuba. Hi, paring Arnold. Kastamat yan kini Cesar Ruiz, dita Hawaii. Ni Evelyn Tarampi. Thank you, Evelyn, dita Canada. Ni Jeneline Guzman at Suara, dita Spain. Kastamat yan kini Lorna Abraham Tolentino. Ni Andrelyn Sacro, iti Hawaii. Thank you, Andrelyn. Happy listening. Ken pagyaman tayo da compadre Rogelio Boy, kini Delia Baldonado dita Hawaii, kini Bayaw Roland, kini Seni Ostiano dita Canada, gramang kada Tata Julian, kini Nana Tinang, ni Abirat Arnel, kini Christine Laguardia dita Australia. Thank you, Abirat, ken Ipag. And of course, ni Tito Mahal, kini Amy Collado Ortega Anderson, iti KPRP Pinoy Power Radio dita Honolulu. Advance 12th anniversary iti KPRP. Paring Ed, lasiste, paring Ed, kumusta? Ni Ann Moray Agunoy. Yan. Ni Ann Moray Agunoy, kapkablawan na di kita taga Kabulalaan, Bakaray, Lucos Norte, hinanang ng amameng. Ken adapay di kita imbagbaganay tayo iti message na. Ngayon medyo ito kahapon lamang iti bumbo iti pangibasahan tayo, okay? Kasama tayo ni Marlene Nagon iti Hawaii. Ni Marlene Nagon kayat na nga ipakaamo kanag iti taga Hawaii, kanag iti agkasapulan iti pre-need plan. Kontakin nyo lang ni Marlene Nagon, nagtrabaho iti Valley of the Temples. Iti CP number 808-221-6590. Yan, ni Marlene Nagon, kontakin nyo lang na iti 808-221-6590. No, kasapulan kayo iti pre-need plan ta kayo nga taga-Hawaii. Okay? Kan kasama tayong papagayam nagyaman tayo pa kadikiti kaabsat ni Marlene, dikiti at dayjay Canada, syempre ni Susie Agas Coley. Nagramo
Stamatan kada Andrea Agas Carter kini Nora Agas McMartin kini Jane Agas sa Jay, San Francisco, California. Hi kini Cora Doronio dita Canada, kablaw kada kita taga Barcelona, Solsona, Ilocos Norte. Yan. Stamatan kada Philip kini Angel and Sept Angelo agbisit dita Hawaii. Ni Jess Madrid diti California. Stamatan kini Julie Mendoza. Ni Nelda Saludes iti Paris. Ni Nelda kayat na kanong kablaon di kiti best friend deto'y apo ko na nga ni Jaira akas kani Shane Tabag, tama ba? Shane Tabag. Kada kita'y mothers kanong agur-uray kada kita'y anak da iti GSI Batak. Thank you kini Florendo Barit. Selamat kini Nelson Antalan. Hi Nelson. Ni Mila Padua Pascual iti Australia. Ni Leila Litz iti Toronto. Kumabkablaw kada kiti kakamsat na. Selamat kini nanang na. Kamsat na dita San Juan, Solsona, Ilocos Norte. Ni Nanang Monica Nicolas. Ni Alex Asuncion. Hi Alex dita Norway. Ni Da Arthur kini Jonalyn Pascual. Selamat kini Noli Lagua. Happy listening. Selamat kini the Ron kani Mila Nelson dita Oregon. Kumapkablaw ka nagditaga Barong Dingra, Ilocos Norte. Ignacio kani Neri Alvior, thank you. Stamatan ka da Leandro kani Perlita Sagario. Da Marcel and Amy Castillo. Nagraman na kita anak na da Mikey kani Emery. Kasi tayo na basa tayo nga kinabkablaawan ni Emmy di ka anak na amana nga birthday tangal daw. Thank you. Stamatan ni Rizal Abukay dita California, thank you. Ni Ariel Estavillo. Stamatan ka Albert kini Chuna Kadyante, thank you. Ta kompadre Kanuto kini Comadre Maring, agraman kini Ninta Fermin, ni Marilyn Balico. Hi sister. Kumagkablaw kini Nana Crising dita Lagi. Nana Crising Kalumag. Kastamatan na taga Santa Rosa. Ni Josie Arizabal Sadaba Sagario. Agraman kini Cory Sagario. Papagayam, dito nga roten ti surat ngayon tayo padayawan may basa. Tamadamdamalayan ngayon tayo acknowledgen, dito agbuybuya, ken tugtungay kadatayo. Iti programa tayo na po aluan, Dear Manong Nemi. Di pagkasaritaan, ni pagayam tayo nga wagan tayo iti pudpudno anagan ng Leon. Apo, Leon. Pinasanagan ng Leon. Lalaking Leon. Iti Solsona, Ilocos Norte, Philippines. Babaen ti panangisurat ni Vidal Ramos Valdez. Sagodahin nga rot ti surat ni pagayam tayo nga Leon. Dear Manong Nemi. Tipod-pudno nga nagan ko ket Leon, Manong Nemi. Ngamin naadaw tinagan ko manipod kinilulong ko nga Leon. Manipod kadagiti inabu kadagiti imuno na nga politiko dito ili ti Solsona, Ilocos Norte. Kung naninanan ko, dilulong ko ti maysa nga pagraraeman da nga leader ken naimbag nga ama. Malaksid, taawan ti bisyo na, managbuteng isuna iti Diyos. Dayta, tigapuna, Manong Nemi, nga idipas ngayon ako ni Nanang Leon Meten, tim pasurot na anagan ko. Bareng kano, no matawid ko, dagiti nasyaat, nga kababalin, de dinagawan nga lulong ko. Wano saan kat bareng kano, no ti kararwa de di apong ko kat umalatiw kanyak. Tapno,
agbalinak to kano nga leader ken mapagwadan nga tao. Nga mamong kadi manong nemi nga bidot wano kabaliktad tinapasama. Wen manong nemi. Tininamnama dagitiin inabo, tininamnama dagiti nagadnak kaniya, ken tipulimi ket tumuladak kani dilulong ko nga leon, dasyak nga rod tinakapatawidan itinagan nga leon. Ngem saan? Hani nga ta tinapasamak. Ngem sakbay nga makaadayoak manong nemi, nagyaman ak unay ti kadareto nga programa dir manong nemi. Kanagda dumapay nga programa nga iso ti pakaiboksilan, kanagiti naglabas sa kalman, tapno mapasantak, dagito nga napalabas, kan kastameten kanagiti pasamak ti agdama, kan ti masakbayon. Kablawan kayo di Tanemers Studio, kan kastameten nga blawak dagiti so amin nga agbuybuya kan dumdumngeg, iti entero nga lubong. Na naruna kayong kama nung naming at timon dito nga programa. Naibag nga oras tayo amin sa ngapan. Uwain kabaliktad, dayta nga napasamak ngamin tinagan ko nga leon. Saan mat nga rod nga natangken, wano malalaki ko ma. Saan nga naimbag ken naasi. Imamong kadi manong nemi. Noan niya, tinagbanagak. Ay na, may sak nga bakla. Nakakatkatawa, talyon, tinagan ko ngem, binabayak met. E di damo manong nemi kat sa anak met nga bakla. Owen, awan pa idi ti marikrik na kakastoy, idi adak, iti elementarya. Ngem, idada ko niti high school manong nemi ken makibarbarkada ak meten kadagiti bakla. Nia, nakaluplupoy meten dagiti takyag ko manong nemi. Ken, agsabali meten ti boses ko. Ay, Diyos ko day. Sabali meten di mabasbasamak kaniyak manong nemi. Timeten padak nga lalaki ti kayat ko nga asidgan ken kasla pagkrasan. Iso nga salsalud-sudik iti ti bagik. Apay, makaakaraya iti kinabakla? Uno, maka-impluensya ka di no siya sino ti kaduam ket day tamat ti pagbalinam? Sos, manong nemi. Ni tatang ko nga poon di apong ko nga leon kastaon na ti gura ken pungtot na iti maduktalan na kamaysak nga bakla manong nemi. Uhen kabkabilan nak manmansuan nak ibilbili na kanyak manong nemi ngagpakalalakyak ibagbaga nga sanak kano nga mangibabain ket siyempre numakit-kita na ni tatang manong nemi akit agpakalalaki aka hangim no awan ni Suna ay nawayak manong nemi ngagtignay iti kayat ko pa nagtignay mangaramid ti kayat ko nga mangaraon aramid panagsaok ti rumbeng nga kayat ko panagsaok ngim no kasta nga maduktalan nak ni tatang ay na kastaon iti pungtot na manong nemi ket ko nala ay! Maging babay ka, Ubeng! Ay, tatang! Animal ka, Ubeng? Sino tinagtawid na bitikas na kinataob? Maging babay ka, punyeta! Tatang, ano nga rin mabaling ko? Nako, pinapispisan na kung marong nemi. Uwan, ket kinunana, Hagdo na yung kapapispisan, bulbuluan ka loko, agbalin ka lalaki, pakalalaki ka. Tatang,
Apay kami nga di na maawatan. May isa ka nga lalaki, nayanak ka nga lalaki. Gusto magbalik ka nga lalaki. Di mo ka di amo? Ano balbaliw ang tikinatawag kat ni Apo Diyos ti umuna nga loklokwan? Di mo ka di amo? Ano nga rin di aramidek, tatang? Agunay ka kas lalaki. Sana kas binabay. Animal ka. Itutuloy mo tikas nga aramidek talagang ay, hapo ay kalbuin ka, gusto ko tarupa, may semento, black eye ang kakangganayon, laglagi ba na? Wain manong nemi, nugas na nga makapungtot ni tatang gaputi sakit, tinakam na. Dati nang patawidan na kano tinagan, ti apong ko, nga ni Leon, apong Leon, kat kastoy mo tinagtungpala kamay sa bakla, kabaliktad ti amin. Kagkanayon na kamabakblak ayan, agdugdugulak, mansunak ni tatang kayat na laeng agpakalalaki at uwain manong nemi. At dabi hindi kitikod daway nga pasaray, ilunod ko ni tatang. Nagsakit ni naramid mo kanyak si kangalakay. Matay ka lang kuman. Sakto mitlagpakawan manong nemi. Ay, Diyos ko. Ang kumamit laing tamok nga dakes, naglunod. Ay, nagsakit ni naramid na diyang alakay. Kami nga dinak maawatan. Kakas mo talaga triknak. Ay, apo, ay, Aging gama ng nemi na napasamak ti kasla ng pagpabasulak iti bakik. Napasamak manong nemi iti pa nakaitad kanyak ti amin nga waya-waya tapno ipatungpal ko ti madama ken marikrik na. Idi tamapukaw ni tatang. Idi tapumusay gapo iti disgrasya manong nemi. Papagayam, hintay ito'y tultuloy nga ibasa. Dito'y pakasaritaan ni pagayam tingal Leon. Iti sulsunay Ilocos Norte. Sakbay deta papagayam, hintay acknowledgen digiti mangbuybuya ka na tayo. Sandali. San sapay nga nakasurat dati sekretarya tayo. Acknowledge babagayam digiti agbuybuya kada tayo. Sakbay nga tayo tultuloy na ito'y ipakasalitaan ni Bakla. Ay, ipakasalitaan ni Leon. Ano nga tinagan na, no? Saan nga Leon? No? Saan nga po nung lalaki? Amuan tayo ito, madamdama. Yeah? Hi, kini Mila Padua Pascual. Kumusta ka, Mila? Salamat tayo kini Jess Madrid. Kumabkablaw ka naman ni Jess Madrid kadagiti tagaban na naruna kini Mayor Carlito Abadilla. Kumusta ka di taban na? Nga nakakamangan na tinumutibiyag. Sadya iti lugar da mami ni Marlene Pascual Ruiz. Stamatan kini James Glacy Maestas. Hi, Glacy. Ni Joey Albano. Ni Evelyn Tarampi. Hi, Evelyn Tarampi. Stamatan kini Daisy Lynn, Jenny Sagsagat Parawan. Ni Emmy de la Fuente Luglug. Kastamatan kini Rowena Artates. Rowena Artates, thank you. Ni Jumelin Pascua. Ni Marie Chris Ibia. Yeah. Melanie Rosqueta. Thank you ka. Happy viewing ka, Melanie Rosqueta. Ethel Kabansag Archibal. Ni Lourdes Mercado Tumamaw. Ni Marlene Nagon. Hi, Marlene Nagon. Stamatan kini Mercy Ann Yang. Ni Lenny Malinay Hernando. Stamatan kini Laila Tagarino.
Sino ba, di kita kahit tangak na live dyan papagayami? Ni Jinky Estumin Yadaw, agrama biten ka ni Feli Dulig Calzado, Gamason Clemente, ni Evangeline Agpawa Dalaw, tama. Lita Agas Makadangdang, thank you Lita, ni VL Agiran. Selamat thank you and happy viewing ni Mayurico Ismael Pita Sandy Senior, Anita Tabay Kabasog, Simplicia Ragusante, Lea Guillermo Garo Otsi, Unuosi. Tama ba? Ni Robert Manuel, Geraldine Agpawa Campos, Nancy Legaspi Lianio, Sheil Manuel Disor, Larissa Gawat Hopalar. Stamatan ka ni Marife Lazaro Danog, Nora Nerida Ramos Nagtalon, Elisa Rosario Albay, tama ba? Elisa Rosario Albi Daduyo, Goya Rosario ken ni Raymar Agno, ni Jovelyn Guyab Espirito. Yan. Di kita pa lang, mapagayan, di kita nagkakaunahan tayo knowledge. Madamdamagan at doon to kayo di kita hintay iwaragawag tinagan na pagyamanan. Pasensya kayo no saan tayo maibaga amin di tinagan nyo. Ya, iti ka aduyo. At ngamin di kita agla-live, iti ka stoy nga tila ububarada kita agbasbasa ka di kita agong comment. Ay, ano kasta ko mga tubrate akit pangtidan tayo amin, ha? Ang mahamat nga sutubrate yo papagayan, di ba? Diobra tayo, kinagibasa ka surat, pakasalitaan, nga pakaadawan tayo ti adal kinliwliw, ha? Pasari agdrama tayo, sangit tayo, agkatawa tayo, agungat tayo, agubing-ubing tayo, aglaklakay. So nga, yan. Kaya't milang hindi magted kada kayo ti entertainment, sa dinumantenyo, na kayo mati abroad, na naroon na kada ti OFWs. Hindi kasi nga oras, napili tinumuti biyang panag-live tayo ti Facebook. Gabot adu ngamin ti karanatay tirabi sa nakapkapsot ti signal tirabi. So nga anyway, no saan nyo man nga mabuya live, mabuyan to mat no mangig yun to mat no adan to tiyempo yo. Basta lagi di naka-like kayo iti fan page to nimo ti biyang Dear Manong Nemi. Kada kitay sa dala makabuyan no adam mangi-share kada kwada. Ti aramidan yung papagayam like kayo kay ja fan page tinumotibiyang Dear Manong Nemi. I-search yun ti Dear Manong Nemi. Yung ada kayo to sa diyan, i-like yo. Tapno di kastakit anyway, no anytime nga ag-live tinumotibiyang babayin ti panungusar tayo ti Dear Manong Nemi nga fan page tayo, sumrek. Aya, iti notification. Kada kiti cellphone nyo. Yan, kastat aramidan nyo. Malaksid nga mangyagyo, no adagi share laeng, no awang arot dagi share, nga gayom yo. Uno saan nyo masango, kada ito nga oras, mapanyo laeng, mapangkailain no kanyo fan page ko, tapno agbuya kayo, no agdengig kayo, kada kiti pakasalitaan, papagayam. Nga, may basbasa, kada kiti palabas ngal daw. Tunggal may basa nga pakasalitaan, at frame yun na. Ket kwalipikado para ti panakapili ti Best Letter of the Week. Duwain. Bigit ti mapili nga Best Letter of the Week, kwalipikado na para ti ba nakapili ti Best Letter of the Month. Yan. Kahit siyempre, makagunod kayo kadigit ti premyo. Ti premyo itang bulan papagayam, then kada tayo ni Bayaw, Roland Ostiado ti Canada. Kaya nagdita dumapay nga, mangtultulong kada tayo. Hindi nga rin ituloy nga ibasa ti surat. Ti pakasalitaan ni Leon, iti Solsona, Ilocos Norte, Philippines, panangisurat ni Vidal Ramos Valdez. Oen Manong Nemi, ti ko nakidi kadya kun mairupir pa iti kalintega. Tanuan niya ti balikas ni tatang ket iso ti masurot. Linteg ti kayat nga sawen ti anyaman nga ibaga na kanyak. Kano saan nagtungpal, dosaan na, bulbuluan na. Ngim, teko na akong Manong Nemi. Saan ko met nga seryoso ngayon lulunod, de di tatang, ngim na po kami ni tatang Manong Nemi.
Iti may sangal daw impadamag dalangen nga na idong parti kotse ni tatang itirang tay tilawag jay Marcos Bridge wano Gilbert Bridge nga pood maten wano nemi iti nakatayan na. Mano nemi babalawan na kini ninanang. Tapat yan na nga dadagiti gundaway no kasta nga kakaasiak nga dusdusaen di tatang para kay kuha na nga ta kada dadagiti gundaway nga ilunod ko nasabi ko man tamapukaw. Hindi din nakamansayagan ni tatang manong naimi. No kasano ti panagsangit kan panagdungaw ni nanang mas pay kaniyak manong. Ngiming kanigatak ka tinered tiriknak. Tiyak kayat nga itilikudan nga maisan nga nalamis sa bangkay ti amak kanagbakla-bakla pay laing. Yung kanigatak tinagdungaw akas lamay sapod no lalaki manong naimi. Tatang, makawalan ang ko mo. Ano ko ta? Nga na nagiti kong daway. Ngailunod kayo. Ngam sa anak mat nga seryoso. Sakta na kami ta sa inyo nga nakaawat. Iti kasasad ko kanbut no nga marikrik na. Ladingitin. Makawalan na ko ba? Pakawanan na kuma, tatang. Pakawanan na kuma. Pakawanan na kuma, tatang ko. Nagpagpakawanak marong namingim sa anak mat nga nagkari. Tako na kuma nga ikarik nga sa anak to nga bakbakla. Nga masurot ti pagayatan na oray na tayo ngam saan. Dakkel kadi manong nemi iti panagyaman ko taawanen. Timang dusdusa ken mangiparparit kaniyak nga mga ramit iti diktar ken ikistirik na. Nawayakon. I'm free. Kawanin ni tatang ko kamang mangmamanso kaniya. Kawanin ni tatang ko mangiparit ti kaya tirik na. Oh, I'm free. Manong nemi, aduman dikit kas kanya ka nagliday ti pupusayan ni tatang. Ngay matilikodan ti amin manong nemi, nakawaywayakon nga mga ramit iti kayat ko. Itilikodan nga kastaunay ti panagbungunget ni nanang kanya. Ti magpintasan na agpatinggalang ti sao-sao ni nanang. Agpatinggalang itingiwat na. Sana kas kinitatang idi manong nemi, ngano agsaw, kagadan ti danog, disnog, patiltel, pispis, una pa pispis. What? Ngim ni nanang, nalayang lang agsaw manong nemi, hangim saan kong italtalek. Kunak tinakim ko, I'm free! I'm free! Nakawaya-waya akon! Manong nemi, kat gaputan na waya akon nga mga ramit kayat kong aramiden, di magbayag sa anan nga leon, tinagan ko manong nemi. At nagbalinan nga nagang ko. Nagbalin akon manong nemi nga, Angelita. Angelita, tinagan ko manong nemi kaputan. Adaan na kiti makakayaw nga mata, wow. Ken malaksid iti dayta manong nemi, tikudil ko ket flawless ako nada. Awanan piglat, mula ulo hanggang paa, flawless na flawless, manong nemi. Uwan manong nemi kabayatan ti ba nagdakkel ko kas teenager. Lalo met nakimaro ti marikriknak akinabakla. No daduma, uray no umasideg ti sexy ken nabanglo babae kanya. Bali awan ti marikna.
Ore no kadigdigos na ken angot siya sabon ken shampoo ti payud na manunemi. Kaskas di nga di na matukay ti riknak. Ha? Idinto manunemi. Tano angot ti lalaki ti umasadar. Apo aya. Sabalin ti marikriknak. Kasla kayat kun ti agwala manunemi. Uno kayat kun nga arakupen dahil ang lalaki ket ipapas kun ti marikriknak. Diyos ko aya. Gapo iti barkadak manunemi, medyo nabaybayak, ti panagadal ko iti kolehyo. Banag na nagpungtutan ni nanang kanya. Hoy! Hoy, yan! Apa ka bagsak ka kanigit subject mo, ha? 5 amin, di ka digradom! Mother dear, correction, saan nga leon? Angelita, tinagan ko. Ay, layo. Layaw awan kan nga talaga leon. Kamustawanan lang aron ng tiyabam. Sa kastoy pa teraramidem. Ay, kasano ka nga ron, alak ko ngagbaling nga inhinyero. Mother, kung nakmet inikeng ka, nga, I'm not in the mood to finish engineering. Anyata ko nam, anitra ko nam. Ulitin man, sinaom. English ka nga. Sexy English. Di ko nak, mother dear. Jack Mayolo tagbasa. Tikin inhinyero. Hindi di tatang lang tinangpili ti kurso nga laek. Saan kumay na paggugusto na ta kurso. Ngimitan, mariknak at saan nga iso ti pagduyusan ti riknak, my mother dear. Kailan niya nga rin ti kayat mo, kaber? Anya ti kayat mo? Ay, mother, kayat kong isip, iti tourism. Inhinyero sa nga tourism. Di kayat ti amam. Sabay sa, Terjir kan, wala ingan nga tawan, malpas muntod ti kina inhinyero. Ay, sorry mother dear. Ngam jakon may concentrate ti kurso kong kayat yo. Unakmet no kayat yung ituloy ko tagbasa. Maliwak ti kurso. Ngam no madi kayo. Jakon nagbasbasa. Manong nemi saan ko nga naipapilit ti kayat ko. Umuna-unay, marigatan na ni nanang amang sakad iti panagbasag. Ngamin, may samatan isuna, may samatan isuna nga mga karkarigatan. Kaya sumapul iti pagbiag mi. At may so, manong nemi na damat basit mabalin mi idi. Idi si bibiyag pailaeng dedi tatang. Ngamin, inot nga nailako. Awamat nga rod, manunemi, ti pagsapulan, ni nanang, tapno masuportaran na ko may ti panagbasa. So nga, kapilitan, manunemi nga nagsardengat ang nagbasa. Kat nagiti gagayim ko nga bakla, isudan, manunemi ti nagbalin nga kataktakunay ko itinaldaw-aldaw. Diyakon, inirisgaran pa'y iti agadal, buno mangituloy kuma iti kurso. Mariknak manong nemi kat jak maaramit ti kayat ko no inak pa lang agbasa. Ta sabali manen manong nemi ti turong. Sabali maten ti turong ti imatang ken marikriknak. Talaga nakawaywaya kang surut-surut ka iti pada ka baklang. Mapan kami agigimi. Ay, nakadadong nagdi papamalami. Aging ka manunemi anapadasa kon tinakirelasyon iti padak a lalaki. When? Diyak man amo ti bagik tatunggal aprusan nak ti may nga lalaki. Ay! Riknak ket mariknak amay sak nga babae manunemi. May sak nga babae dahil ti panagriknak iti bagik nga saan nga binabae akas kunati inak. When? Ngayon dito'y kon nga natakwatan manunemi no anya talaga tibiyag ti may nga bakla ang makirelasyon itipada ng lalaki. Nagrigat. Uwain manunemi. Nakarigrigat.
Wan manunemi idi tanagbalinan nga siyutak ni Dante. Ni Dante manunemi. Wow! Do kami di nga kakaribal. Yung siyak ti kinayat na kunam. Gamo siguro nga ba yun manunemi ta siyak ti kaseseksyan kada kami nga kakabarkada nga bakla. Kaslan no kitkitain nak ni Dante manunemi kaslak naman sa talagang babae. Flawless ko naman. Kan talagang digiti matak, makaayayo. Ti barukong ko manong name sus. Kaslaad dagpaiso. Magusgustuhan ti may isang lalaki nga aprusan. Walo ay ayaman ako nada. Gusto nga siyak ti kinayat ni Dante. One. Kit inayat ko ni Dante manong name. Di tamat rin nga simrekak iti trabaho tapno di kasta ket adda may gama ka kwarta nga ited ko kini Dante. Tadawat meten nga dawat manon nemi. San meten nga makiroman sa kaniya no aon tited ko no saan nga saan ko patgan manon nemi di kayat na ko makidawen. Simrekak iti may sa nga beauty parlor. Edi kasta ket makapiro ka kiti kwarta nga ited ko kini Dante akas kasukat. Ti panangayat na kanya. Kas kasukat manong nemi. Iti panang paragsak na kanya. Ken ti panang paragsak kumit ken kwarta. Idi damo manong nemi kadyak pelayang marikna ti problema wano parikot ti adda ka relasyon na. Ngamin kasla para iso pa'y laing ti panagkita kiti relasyon mi idi kini Dante manon nemi. Ngayon di agbayagan. Nakaw. Nadumatan manon nemi di kiti kayat ni Dante nga paghatang kanya. Bado, pantalon, sing-sing, relo, o paghatang pa yan manon nemi ti motorsiklo. Ay! Oh, naging na ti motorsiklo. Kanyan to kaya dinukot si kuma. Apo aya. Magastos met gayam ti adda ka relasyon na lalaki manon nemi. Ket arig na iaradok ti bagik ngagbirok iti kwarta. Idi kasta ket masustentuak laeng ti kasapulan ti lalaking ipatpateg ko. Diyak mo manon nemi. No api ket di nga diyak makapagkedked ti anyaman nakidawan kanya ni Dante. Tano kasta nga nakidawan na kagandahan manon nemi ti panangaprus na ti pusong ko. Ay! Dante! Adala lagi di manin kahit mga kidawan kanya. Iso nga pro-aprosan man dito. Ay, apo. Matmatayak lagi di tiragsa. Kat no ibaganan manon nemi no anya ti kayat na ikarikmeten. Pagusto nagtumeten manon nemi. Nanarunan no kastang ited kon di kidawan na ama. Nakalalaing manong nemi. Aging ka manong nemi nga iti may sang aldaw. Napanak nag-home service iti may sa customer ko dito ilimi. Inayaban na. Ay, Leon. Ay, Angelita ko na kuma. Ay, Leon ka lang Leon dita, my dear customer. Umay ka di balay ha, servisan na. Agpa-clean na nga. O sige, umayak madam. Oo, insigida. Mabigbig manong nemi ka na damabalin na, napintas ti balay da. Kabayatan ti kadda kiti unek ti pagtayngan da manong nemi. Hala, kaslakla na sulit, iti nakita. My God, adadwa nga sing-sing, anay parabaw iti tokador. Ha, uri ti langan na laeng, amukon nga nangina ti bayad na manong nemi. Diyak ka mo, gabuta nakalaklakaak nga nasulisog. Gabuta pampanunutik ngamin, adamanin kid-kidawan ni Dante kanya. Kat nangina, so nga kasabulak ti dakila kwarta. Idi malpas, nga naserbisak ti customer ko, diyak ko napuutan ti bagik manong nemi. Uwan, pinidot ko, dagiti dua asing-sing sa ko in bulsa.
Kat dinadaras ko, manong name iti pimanaw. Hore lag tutukel di kiti lingit ko, manong name kaputi nervyos ko. Hala, pinarpadasak latan tinagna, iti kasta kat makarwara ko ni tinaita nga inaladan. Handa kanya kong tiduha sing-sing. Ay, dakala kwarta na ito ni mailakok. Lako. Papagayam, naarami din ni Leon, wano Angelita, itagtakaw, gapula yung tipanakidarling na kinidante. Sa dinungan at ipagtungpalan, papagayam dito yung panagtakaw ni Leon, wano Angelita. Hintay ito amuen, yung sakbay data, papagayam, tayo manin acknowledge hindi kita dumapay nga agbuybuya ka datayo, ni Oma Molina Gian Ramos Lasura. Ay sabi, Larusa, yan. Gian Ramos Larusa, ni Lobe Sean Simplicia Ragusante, Ann Morea Gunoy, naka-live ita ni Ann Morea. Dati-dati kat saan, naka-live kan, nag-like kan. Uno ka ba tayo, nag-share kasigod. Yan. Ni Ann Morea, kapkablawan na, nagiti taga-kabulalaan, Bakaray, Lucos Norte. Nanarong na kininanang na ni Nana Maming. Kaya nagiti dadumapay nga kabagyan da sa Jai. Ayan. Hindi ito ibasa na madamdama. Jai programa tayo kahapon lamang. Nagiti nagnagan. Okay? Tapno sigurado nga mangigda. Kasalamatan ka ni Onesto Layawen, Dolores Tagaban, Buno Tayaban. Ni Dory Navarro Garcia, happy birthday kano ka ni Shiri Dory, nga anak ko kunana. Ni Janilyn Luis Montequim, Mia iti Hong Kong, Jovelyn Aboy, salamatan ni Hernando Arlene, ni Tess Fernandez. Thank you, Tess Fernandez. Kan kasalamatan ti asawa na nga ni Hermie. Yan. Advance happy birthday ni Hermie. And once again, happy birthday ni Nana Placida. Hanggang sugayam. Ni Florence Kaim na dyan. Sorry Kasalamatan kini Jordan Ramones. Thank you. Ni Rita Albap. Hobito Lydia Redoca Sales. Happy listening. Happy viewing ka na kayo. Ni Ami Mariano Bagyao. Ni Lily Joy Aguinaldo. Ni Carol Cariaga Mawinat. Mawinat o Mawirat. Ni Laser Tamag, Maribel F. Manera. Salamatan kini Agnes Agbayani ni Kapat. Ano ba ito? Ni Blem. Harold kini May Simeon, Vanji Riambon Gardner. Salamatan kini Ismenia Dagupion, ni Marisol Paned, Michael Oherio. Dati manugang to ni Michael Oherio dita Santa Rosa, Laguna. Agbuybuya. Salamatan kini Das Meluna, ni May Angelic Felix Manglanlan, ni Mariel Dwayne. Salamatan kini Omar Ramos Felix. Happy birthday kano kini Larry Orke Jr. Ni Larry Orke Jr. Ibus dati background tayo, sandali. Yeah. Tayo i-play tayo dito background tayo kat naibusin. Ayan, ito. Arigato bratay o bratay amin Ag-i-play at amin. Malaksid ka dito ipa nag-isurat ka rin nagnakan nyo. Yeah? Takadwa tayo ni Mrs. tayo, ni Mami, ni Marilyn Pascual Ruiz, papagayan. Tagina tigitin tayo in-acknowledge at madamdama hindi ito man in-acknowledge karigdad dumapay nga agbuybuya ken dumdumngeg kada tayo papagaya. Ken kastamatan
Kaya tema na nagagaman kada gitinayat unay amang tartarabay kada tayo papagayam. Kaya siyempre gaman tayo and happy viewing kini Arnold Acoba, Cesar Ruiz, salamat din kini Evelyn Tarampi, ni Janeline Guzman Adsuara, salamat kini Lorna Abraham Tolentino, ni Andreline Sacro, salamat din kini parang Rogelio Boy Baldonado, isuda kini Delia, ni Bayaw Roland, kini Seni Ostiano, nita Canada, agraman maten kada Tata Julian kani Nana Tinang, ni Abirat Arnel kani Christine Laguardia iti Australia, dati tumahal kani Amy Collado Ortega Anderson ng aking kukuha ti KPRP Pinoy Power Radio, ni Ed Lasiste, stamatan kani Anne Marie Agunoy, da Susie Agas Coley, stamatan kada Andre Agas Carter kani Nora Agas Mac Martin, Marlene Nagon kani Jane Agas, happy viewing kada kaya aming sa pala, thank you. Ni Cora Doronyo, ay kada Philip kani Angel, stamatan kani Ship Angelo agbisit dito Hawaii, ni Jess Madrid and family ti California, Julie Mendoza, ni Nelda Saludes iti Paris, stamatan kani Florendo Barrett iti Hawaii, ni Nelson Antalan, ni Mila Padua Pascual iti Australia, ni Leila Litch, stamatan kini Alex Asuncion iti Norway, da Arthur kini Jonelyn Pascual, ni Manolito Noli Lagua, graman kada Ron kini Mila Nelson iti Oregon, USA, Ignacio kini Neri Albior, da Leandro kini Perlita Sagario, Marcel kini Emily Castillo, stamatan ni kita anak da Mikey kini Emery, ni Florence Kikik Fiesta iti Hawaii, thank you. Stamatan kini da Ariel Estavillo, ni Albert kini Chunak Kadyante, ni John Ray kini Evelyn Glauricio di California, da kumpadre Canuto kini kumadre Maring, kini Nita Fermin, ni Marilyn Balico, stamatan kada Josie Arisabal Sadaba Sagario kini Cory Sagario. Pagayam mi nakita na unay ket no kaya chumet iti tumulong ag magted kada iti kasapulan tayo papagayam ay ag PM tayo laing iti numotibyan. Hi kini Mapel, salamat kini Simon. Hello Simon. No, naling ka tumarayan ha. See you. Umay kam dita Manila into no Palugustiapo. Last week of October. Yeah? Yan, nakikita na ito ay Simon, Maima, Carla, Mapel, Ninema dito Las Piñas City. Kasamatan kini Rona Madriaga Aravalo, Virge Maranan Umawid, Nora Anagtalon Pacifico, Efren, J.R. Agustin, Dayan, Chelsea, Madayag, Agosto 19. Kasamatan kini Ofelia Abuluyan, Aida Aguilar, Maribel, Fernando Bareng, ni Ray Ayan, nastamatan kini Hermes Sagon, ayun, itay asawa ni Tess Fernandez Sagon, ni Hermes, ni Perlita Rivera, oy Karing, gusta Karing, those were the days. Nastamatan kini Lena Carnate Cadjente, ni Lodi Maluom Marsan, nastamatan kini Marie Prieto Yang. Papagayan mi, kaya ito nga din nga mamuan, noon niya ti resulta ti panagtakaw ni Leon, wano ang hilita. Sige, hintayon na ituloy. So, din nga ti pagtungpalan ni Leon, wano ang hilita. Ituloy na nga ti kinabaklana. Ituloy tayo yung papagayam nga ibasa na ti pagkasalitaan ni Leon, wano ang hilita. Iti solusyon na Ilocos Norte, iti panangisurat ni Vidal Ramos Valdez. Jakon binaybayag manong nemi gaputaado dikiti koneksyon ko. Nalaka nga nailakok ti doa sing-sing iti balor sangagasot aribo a pisos. 1,000 pesos. Wow! Arig na manong nemi addan kwartami kini Dante iti uneg ti 3 nga bulan.
Magatangak manin, may katangak manin, kadikiti kayat na. Kat siyempre, nairot manin, dikiti arakop ni Dante, nalalaing manin iti romansa, manong nemi, nalalaing manin nga mangan. Ngem dua nga lawas la, tinapalabas ni, adda matin subpi na kaniyak, manong nemi. Adda konfrontasyon mi, iti customer ko nga tinakawa. Kaya ti mismo opisina ti pulis, ti pagkitahan mi. Diyos kaya, nabuking aksamat din. Kaya mapay, italaeng nga nadoktalan. Ada nga ta CCTV, di balay da. Kaya nakita na, ngayon sige na kumaa. Kaya mapay italaeng. Iti uneg ti pulisya, kastaunay, ti kusipet, ti rupa, ti dati a customer ko manong naming nga tinakawak iti singsing. Sumsumre kak pailaeng ngem arig na gulpe ket din nga ginamatan ti babae at iddo gaboko manong nemi ket naiparasisi at sampay nga napnek manong nemi nagsasarunon ti tongpa nga linakam ko ama nagsakit nakakita pa yan di bituin nga di na oras nga patabigbiga at iman ka bakla birkog ka ilang pasok na rupa mi tagaga Anay ko, apo ma'am, maperdin ti ropa, kasya na kaniya, apo. Talaga nga, dadailak ti ropam, turpe ka bakla, mananakaw ka. Imbaglakid din manong name ita naganawa ti pulis, ako na, ay, misis, ma'am, ay, di kayo kumagaskan, agaramit ti skandalo dito, ay, ustunan. Uy, manong name. No saan lang ata, nga naigawid pa yung digiti pulis, ti babae, ti customer ko manong name. Ang mga nagpaiso nga na ilang paso ko man ti ropak iti tatar. Wano saan kat nabluak ko man. Gapoy ti kugtar kadadanog pa yan agdiso ti amin nga parte ti bagik. Kat dito yan manong name nga sila bigla nga naamiris ko ti kinapod mo. Dito yan manong name nga nagsangsangit at nga nagpakpakawan ket kinunak. Ma'am, pakawanan na ko, ma. Basul ko, wen, akwek. Siyak tinang takaw iti singsing mo. Pakawanan na ko, ma'am. Diyan ko nulitin tagtakaw. Ay, pakawanan na lagi din, Anton. Manong Nemi, nagpakpakawanak iti customer ko. Arig nang agkak ti dapan na kasta taramide kiti kasta ket mapakawan naklaing. Ingkarik manong nemi nga jakon ulitin pay tinaramid ko. Ingkarik pay nga inutak nga bayadan manong nemi tigatad singsing nga inal. Kalbasan di pasamak ingkadeng kunti pumanaw. Ket iti babain ko ka nagiti kagayem ko, jak pa yung nagpakpakita katakwada. Uri ni Dante, jak ko nimpakaamo, no sa din no ti papanak. Nga mintunggal magnaak iti kalsada, aday iti sutil kan manglalais kanya. Pasari ipokpokaw da no kasta nga lumabasak ako nada. Ay, bakla! Birkog! Mananakaw! Umantayo ka dito, oy. Mga no, umay kagsisiim titakawan dito, oy. Hoy, bakla. Saan ka na magbang na dito, ya? Mga no, already kita imported nga aso mi kit takawan. Woo! Basta bakla. Ha! Awan ti amuna no di aman ng gundaway, birkog. Anadan nyo data. Data nga bakla, birkog data. Manunay. Tsak may tured tinagkaado nga pamabainda kaniat. Tunggal kanya na makakita kaniat. Abuklatan nga siyak ti pagsasalitaan da. Katang tumaliklikak tadadupay apan ang lais da kanyak ingkadeng ko tagtalineed sa Dia Manila. Naging ka nakabiro ka kiti may sa agayem at timulong kanyak iti kastak at makapanak ang trabaho sa Dia Hong Kong akas driver. Tay diada ko ni sa Dia Manila manong nemi nagpakalalaki akon.
Nagbalin ako ng malalaki, macho. Inikat ko hindi kiti madinga garaw ko. Kan panagsaok man nila. Napagkasata na karot nga na pa nagtrabaho di Hong Kong kas driver. Tawan ti pinalabas ko iti kastak at malipatak ti amin nga dakes. Anapagteng iti biyag ko. Ininot nga binayadak amin di kiti utang ko manong nemi. Amin nga atraso kiti patak nga tao kat ingkarik nga baliwa. Ket dita, anapaneknekak, ano agaramid ka ti kinaimbag, awan ti kabuteng mo, urin og may maysan. Ket di manong nemi, tagawid akon, dito'y Pilipinas, iti ili nga sulsuna Ilocos Norte. Nakapsod mo ni Nanang Wen. Adoon tinagduruasan ti pinanawak na lugar sa bali pa yan di kiti agtuturay dito sulsuna. Kandanda ni amin ng sementado ti mabaling nga pagnaan na kalsada. Nagbalbaliw ti pinanawak ng lugar. Kas kaarig ti panagbalbaliw iti biyag ko. Saan akon nga na Angelita? Siya kon ti budbud nung alyon, marong nila. Kadidi, tagpakadang kaniyak ni Nanang. Nagsangit ak, kas may sasangit ti lalaki. Saan nga sangit ti baklaw ng babae manong nila. Nanang, no kaano pa nga nagsubli akong dito Pilipinas. No kaano pa nga nagtungpala kong ti pagayatan niyo. Pagayatan ni tatang. Isumatan di pa nagpanaw yung kanya. Laragsak ako nga matay. Anak, Leon. Tanauray kan nga nagsubli dito sulsuna. Si kalaing tinururay ko. Kantap no mapaniknik at nga pudno. Nga nagbalbaliw ka na na. Nagbalbaliw ako nang. Iso nga, saan ka pala nga pumanaw? Naik ka rin anak ko. Ang mapangkundanunan ni tatang mo. Itultuloy mo kumati pa nagbalin mo apot-put nung nga lalaki. Anak. Ken mga alakan ti kataktak ko na yun mga babae. Tapno adan to kadwam. Into no, mataingan ka matanakas kanya. Naragsak akon nga matayan ako, tabay sa ka na pudpud no lalaki. Uwain, manong name. Nakinamatan ni Nanang, napanan din nanon ni tatang nasa Nga mawan ti mga maramid ko no di mangawat ti kinapudno. Tamapan amin, mapantay amin ken patay ako nada. Ita manong nemi saan ako nabaklak. Naikaten ti kinabaklak. May sako na pudpud ng lalaki. Saanan nga lalaki ti pagduyusan ti riknak nga may sa na babae. No pa'y kasta, manong nemi, ag may sakpay lang ti agdama. Tadi pumusa ti inak, manong nemi. Nakitak ti nagsagda, sakbayan nagsatan ti hangis. Gayam, ket pudno ti kuna, day tatang. Ti kinabakla, at damot lang iti tao nga mangiturong iti biyag na. No kayat ko tagbalin nga bakla, aging nga aglakayak, mabalin, abaklak, kumapay lang ita. Ngimita, katsanin. Sayang lang tinagan ko no alyon. Sayang lang tinagan ko alyon no ibagada bakla. Nagbainan no ipukaw da. Hoy, Leon, nga bakla! Nagbainan ngam saan, manong nimi. Sana kasta manong nimi tayo awag da kanya. Kabuto talaga nga nagbalbaliw ako.
Saan nga beauty parlor ti pagtrabahoak manunemi kapag laklako ako ni ti feeds kada agricultural products dito sentro ti ili nga Sulsuna. Ada ito'y tinegosyo. Kahit okay maten ti biyag ko. Dagiti manglalais kanyak awan damaten. Awanin ti mangmangi ko nga dakas kadakwada. No ta duma manunemi makis-isimak no awagandak. Mang Leon, gumatak man italo nga sako ti feeds. Mang Leon, umay kan tuminom tayo. Tagpala, agpaala ka mat ti pulutan. Mang Leon, maka na. Nadapag ko na. Mang Leon, anak kam tumamat ti kasar, dagit ubing. Nasikat kayat dangan ninong. Ket, una, kunakmat man. Napintas ti biyag, no kaya tayo nga iturong ti biyag tayo tinasyat. Ore kasano ti kinadawel, tinapalabas, dumteng metlata, iti panagkalma ti panawen. Dete laki diliplipatan ni Apo Diyos, tunggal adda aramiden tayo. Taiso, timang tarabay kada tayo, iti amin naganuat, ken plano tayo. Ada na kiti kundaway manong nemi, nga, ada na kiti kundaway nga nukasta nga dalumamas, umay kumatang, dito'y pagtagilakwak manong nemi, nga baklagat ka. Hoy, di ka man nagbakla-bakla, hasta pakalalaki ka. Ay, Mang Leon, ang ihelita. Shhh, tagari. Kaslasaan ko ang puti naglabas mo. Hindi ka man nagkasta-kasta. Shhh, tugtagari ko nakat. Idi deta, ngimsan ita. Oh, ketsikag, pakalalaki ka man. Manong nemi kayat ko unay, nga digiti, kas kanyak idi ka nagbalbaliw daw may takas kanyak. Nga ta? Ngayon nubay kasta, adam at lata, manunemi, nagit talaga nagtultuloy, ti kinabakla na. Nga napintas ti biyag na. Ala, kanya-kanyang gasat ako na, nangim siyak. Siyak nga talaga ni Leon, pudno nga lalaki. Baruak ba'y lahing manunemi, nga mangururay, kinagsapsapul, iti agbalin, nga liuna, iti biyag. Pumakana ka rodan, manunemi, agyaman ako na iti anos mo nga nang ibasa, nga nangyarte. Ito ori ti pagbilibakeng ka, manunemi. Ta kayang-kaya, ako nada. Sabi ko man, tinakaibate ak matiti adal, kan liwliwa ka rin padak nga nagbuya kan dimngeg. More power to your program. Thank you kan di parang Vidal Ramos Valdez, dito Sulsuna. Agkaruba kam lang, manong. Nakiktot nga rin, idi inayabak. Idi mangmangig kong agar-aramid, iti iso nagsursurat kada kita'y napipintas ng istorya. Kat imbagak kang kuha na, pare, istorya mo mati pakasalita. Isurat mo man. Una, hindi bagak nga may sak na bakla, hindi kahit, kuna, naslasan nga mati. Ito yung nga rin nagyaman nga paghayam mo, Leon, iti Sulsuna, Ilocos Norte, iti panangisurat ni Vidal Ramos Valdez. Thank you, papagayan ko. Tingkay pa nagbuya. Once again, kanagiti amin nga nagbuya kendimngeg. Jonalyn Eda Taar, Domel Garcia, Betty Agudong Visitasyon, Gina Padilla Kalimnim, ni Evangeline Raynon Valenciano, Romel Rabago, stamaten kini Perlita Rivera. Yan. Kablawan na kano da manong nga Sergio Tanael, kanimang Dingrenia Braceros Tanael. Ay, sudagaan na ito. Uy, basta kayo. Mangding, ken Sergio. Happy viewing. Ni Mary Ann Galanza Agunoy, ni Renante Ramones, advance happy birthday, Rene. Yan. Amante Bundok Kalukag, stamat ng kini Rosan Abukar. Florence Kik Fiesta. Thank you, Florence. Ni Lili Asuncion Noble, Rosie Morales Kadintoy, stamat ng kini Litz Kapal, ni Devin Buywan, stamat ng kini Mary Jane Villa. Ni Mary Jane Villa, kablawan na kanin tatang na kininanang na, ni Tata Ansing Sumawang dita Kabungan, kaya kiti abalayan ti dita Kabungan, ng abalayan narding,
ni abalayan na Linda Gawiran, ni abalayan Kagawad Rene, ni abalayan Ella, ni abalayan Oscar, ni abalayan Nita. Kaslamutan kini Sule Ocampo, Lodi Visitacion Rivera, Tess Aquino Gaspar, Lilia Sonajo, Bunos Trinidad, Madamba Mendoza, Net Manuel Dizor, Benny Tabog, Doble Yamamoto, Cora Galarce, GJ Balenson Tolentino, Mildred Mariwat Cariaga, Joe Sacro. Stamatan kini Lynn Malinay Alvarez, Anita Tabay Kabasog, Agbayani Rosel, Lazar Tamag, Evelyn Rapisora Manuel. Stamatan kini Ani Castro Layawen. Hello kano kani mama ng Mila Rose Jane Castro. Papagayam mi dagita intay inacknowledge agramang pa yung kada Eduardo Miquel ni Porsche Bitin ni Lorebi Emperador, Arlene Cadiente Bagain, Marisol Paned, Marisa Villanueva Dulay, Imelda Makatsyag Batara, hoy, napay kang nagbuyan na, Imelda. Jennifer Jacinto Asuncion, ni Luz Lucas, Ruben Madrid, William Gaucher, stamatan kini Ros Pascua, Arlene Aguinaldo Duran, Marie Basog, Mel Hosto, Christine Laguardia, oy, ni ipag Christine Laguardia, hay kini Arnel, so kini Carlo, Jim Atod, Leonardo Pascual Jr., kani Noemi Hipolito. Uy, musta kayo? Pamagayam mi, kada kay amin nga, nagbuya, kadimngeg, thank you. Ken thank you very much kada kiti Bang Tartarabay, sponsors tayo. Kat, ento no bigat, sa balin tumanin nga pakasalitaan, papagayam, tintay iburay, tintay ibasa. Tapno hintay tumanin na pakangigan, daman di kiti mapidot tayo nga adal ken pagsarbingan tibiyan. Agsurat kayo met. Isan nyo di kita surat nyo iti email address to mo tibiyang nemiruiz@yahoo.com nemiruiz@yahoo.com. Uno, i-personal yung itad kanya. Umay ka lang dito Nemer Sistoyo, iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubuto, Eslawag City. Uno, umay dakpasya rin iti Bumbu Radio. Tayo ito no before 1 at ato sanjay para iti programa tayo kahapon lamang Manong Nemi. And kastamit yan, di kiti taga-Hawaii. Dumungig kayo mat iti programa tayo nga ipoon kong irugi Manong Nemi iti KPRP Pinoy Power Radio. Luna sa Kinggan iti Biyernes, alauna dito Hawaii. Kan kastamit yan iti programa tayo sa jay California, jay Pilam Radio, San Francisco Bay Area, Asunat at Tibiyag Kinayat, kada Biyernes iti alas 6 iti Sardam, California time. Pumakada tayo nga rutin babagay, tinagan iti miyembro ti pamilya tayo nga nag-agserserbi ka na kayo. May one and only Mami, Marlene Pascual Ruiz, stameten ti pagayam yun, ni Manong yun, Nemi Ruiz. Ini programa tayo nga Dear Manong Nemi. Kastan, kat nimbag nga orasyo amin. Asa nga pala. Dear Manong Nemi, umayat ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkidaw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen da kiti na alas wenno na pintas, intarik na en da saem ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga tumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Abakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan.
Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan. Amang Ted Ulidan ken liwliwa itibiyan. Dear Manong Nemi. Nag-join ni Irinyo Galisa ng Jack nabasa para sa man i-search baka naka-active. Irinyo Galisa. Irinyo Galisa. Dahil bang pakidi nga kaya't nang maisurat ti kabibiyag na. IRI no ko. Alright. Ada Saan isin? siya niya. Madama nga pala.